waka live Facebook chega den tuang chega nyado amana gara kon diala kokin an message me goro wojin bienang seriously gira madong te tin tame in case me ken nyado me ken ben ki me ken den tuang ken ben amana gara kon diala kon la lo kon ko ba message ni ba ga share me ken ga ben message me goro go bielar ke meti ka access ke ka wa ko lunga je ka jen tamara ma gay koro me ta kon tin ga jang especially here ke yen nationalist jinna ngai ni mi state policy tama ke joy cha news we mon ke lu jang ki kana decide go we nuer akoro me tergame away go by mutual genocide ba commit against Nuer people. Can you imagine men kwala guru message me be share gwani kon ke joy wo kan jangan teme me chi go ben career an kon ke mata career an kon to langa ke man piu chi ga bor old kon kunne kola matsin teme wa cha ka poison gandia ko pelu wo to kon korga ke no mo goro wo to mo kon wor la kon wor gay ajen kwala nenbe ka tiri ka ripon kon kula ben chimla na ke na lol gar ko ni na ku nya la no ma china ba to do na bol ma ku ni te kwala ke le de na tu ka no kon tin kula le te ga security South Sudan milal ge ken na lol gar ko ni na kula ro ni gena gomu ite ke ber mi bor mi de kam ni ala lo atir ngai ken ge fu ke ku ken ke ka tilan ke jangde mala nan tan ma kan di ko nan tan ma ka jube la to no we charan mo ge be mi dum tit bran liu yani lengu kan tiri akan di kula pale ko ajinwar whether tiken can jang or not mutual state policy against a certain tribe amila to we mon kelo mito ko regime nan te ka jube ka che one tribe ka che single out a one tribe me jala red ka kamo la nan ka mi che ka malaka against nori ka jang che ku mi lede wona me genocide against nori didi chuna ne ka use na use general nori di alta me kan ko le jako wotar ko korto korun gangan roda ngai je women ana lede mi je jang point but now jang ko roda protect korun ba wera me wore e loka mu wa ko je kan borol di alkon la godi alkon la jang putin mu wa ko je wo cha ka lwen ndial kuna le liu ko cha ngwa cha ka lwen ba wera me nan kor me da ne ma kan ko amela na ke state policy no mo we can di alkon te ka tin te go dong de ra ri tin dealing internationally for example cheta na ne chelani luroi kong min chela ka ngaden gaje korun bi jang baroro protect bienen tamara ma ku dor mi jela anon mi te ka against nori be je wo nor mi de dien kon nori na magoro wo bana understand I know one na de kon dong kon kana long wo de na me de la lo na chi kala victim gon wor community but again reality no magare alai state policy micha kamrar again a certain tribe tierje we mon ko ken ko we africa dial we yen tumala la roi ko ne te ke tribe meteka kinya ne ko la moyo ngwakin de didiko ko cha micha state policy cha use against them we black america
ko shi ka why ko state policy ko use tama dir ka jen tama kan gara kon dia la kon ta ka America ra din be largi majority of na kon tama le ko gwa yang ni. I'm not trying to thank people a jig alaga bilang ka America tama dir ka jig ni alga yang and more a state policy ga ne ni char la jig ke ka mol young chige charodin per dor lor bang kuodi take a state policy mukwa use against them ka United States there ye ka Canada there ye ka Australia take a native America ko cha state policy kwa use against them there ke jigen ya ka young kwani ko cha ko no dul gore ba ka wo chen je dul gore ba ka barala largal mijie barala pen mangne to kono dong de nyung dul gore to dialto chale mu a state policy but don't work kelly untame a state policy guru wajin be understand ko me a war against aspela mayu to take a MP ni to kap ko yoko jube in the name of aspela mayu how long as you can worry bagay allow big operate nyimman garame ku rai lokala belwen kelewo garang ateng mukule jal ke ka mukule ko ba wa pini nuori dial ke kwelare in this case rai logo kelewo ba belwen nyimman poinde MP a leader of MP more leader of a spell my war bore. Me a war against a spell my war, and then you told me human bore. Me penny webe to human bore lemu. Here one a war against certain tribe. Me shall identify a kume minani choro de kume. Min shall ngain were contact a kel, kajube. Never shall a state policy. If you go on to a woman, Chanungra, a UN, a woman to me, and Jube, use a state policy, co genocide, commit against Noor people. Although I have understand, I can work on to kill the Chimoko Lulidaro, I mean, Lulgar, Luraikong, can a Lulgar, Ticono, Lincoln, get quick. Do you can edit a you de poi? Were you and Camille let a report a one name a state policy, Micha Camrara Jube, a word parallel against one tribe, Michael. Yet Nady Corner Kuala care out and his state policy, Kaganwari. Chip what? Could I want to tell about Megan? Again, here you know, and tell me why you would per hour near what you guy cook. A coo, your guy cook, a coon at the land, a chilia did him a cool no ray locker. And if you and tell me what Garaka Manishude, a shallow New York, a cook. Can't tell me la poor cock you can call on Corroda, and tell me what I care on. Gary Jerry no more. Tell me below Barodin no can Corrodian. Korea guy cook your pen. Take a top duel coco, Michelle took duel pay, Chin Yang. She right now call a lot room. As soon as she and one and there is something wrong, then be community Maladum Ramo, but I'm a very depend, men could or destroy all. Younger than a beke. Book a guy cone. Nay, dear, won't got a come hold about pew, back all. No. Kajan a book and a guy cook. Nay, dear, work and a gelto. Mowoka kaja kelto. Copy a locker, a work about pew, back all. Nay, no. Tell me. And this is the reality. Agani yen idea, Nama Lanajan con. Shentamacaton, Gorgo, Palga Kentamacaton, Bucolo Louis Jack. Kowurur, Ka Nasser,
ka bentiu ke liu ka panga ka yut ka te state policy matesin na magwanu go bana la rodan logare a changmen kunai ti kon la kwa kala lat ke chime tene ye ku lo fall victim within our community agane jin mi jira mkel kana ka ji nazar mi don chiro ida na mi chelim goro wo bi cher kana kon kanazar awo ne me ko nuor de den la lin ko ne mi cha ko la argulo ni won ana mo ko na pel jang nda mi che joy wo min le de le ni je against nuori mi chana ngai je yene ideal don to guiti ngai je wo ngai yene mo but let us try a chang chemon garnya la on temo gori je wo kan jang ba ga jaga to ku yer gwa mo ba wo mi chola ra ma ke la mo ko be mi kan ni lo ngi jura ngwang ba we no kare pu jenen je joy wo ne di jel ga state policy chobien ko be lyang ga piu lyang ko ngu bine ko bu liu ba wanu wo lan je rodan wo ni eni sere wo bana rodan ko lo rodan la enemy wanu wo lan je rodan dor chiwo dor kene da yes dor tere rek alo dan chipir I dong don wora che ku je che ku te lot no derana la ro don wora jare rek yes ba che jen tode ngode ko te kel ka kon me te ka kon ko duoi ni kon gare ko wo tuon di chane nen kon e tunyine kan kon tin ku ko roda ne kon ko roda ne jen tame te ne ti la nyin wunde am la kwa ko la question kar ka me wa shi wunde ga larne kar ka me wa shi wunde ko yella duoi na di tin jeri chane le ko roda ko nuori ko de kon duoi di rul mi shiga de ya ga chawli do rul mi shi wunu bom de kon chane ga joy do rul mi shi luk joy rol falia do you all do not ante the boyine reinas without wo dong de ante joy ko de kan je kon weji di gare kon nuori wunu tum bom na me ku yene for the first time ko aye society me lo ne di bom na je ka society nuori ko de ko je kon kula doji di changa dan me chi kana lar wo ri dan ja bi ben kan general ko ndial ko la ko goy dor ndial to men jangan ci rodo lo je go point dan to ku chum nugo ko genocide ko commit against nuori ci le kon ko la wo ci too late mo na wa tsabu wo ko nuor me ne ko ne te ko kon ma ko be kon pele din gare to me nuor lo wurumbum be we be kon ne poinde yo cha na ko lo ne di bom be nuor be we e wuna kana ne di bom ti cha ro de la ka lo ko ne di bum mi shirande we je ro de nuori de je ba kon guru ba kon ne poinde eruni chi kwanter mi cho ko loben che wuni ti nyon ya le ko je ba yo bar rodin ba we ga re ka inori cha kana na me jalo ay midit ko la hotel mban le kana ko tum dutim mi la re ye mi kini report yu ya no mi kiri je adong banele lim ko yu yan jenon che ko la ri togde awon jube a policy lele a policy mugoro no ko commit ni and jube ko commit ni genocide against nuori no ma changa internationally already now it's up to con ga nuori wo bana accept or not ko we yim wana we accept min bito jenen
medan na kanibin ka Afrika wane la jo na gare ni me tang kornaser neme bu wana la da ku yugo ba kontu kama de ko min de lungo wo kon mi chane exabu wo jube che de lire wo be nyen ken dor mi chwale nuwa now de ko rodan chu je wo lanan ni mi chwale survival manana Israel ntama ko survive ka Middle East cha gol pinyu wi Arab dia e wo medan chi kana decide wo now kana teria kon Israel now we have to do it like this a survival manana be take a kon mugura makel mugo ko no betray ram ba ko no point ko ba no ko ko gonte rai makare ke chen ko na tar ko la ni gene ko ro je gitar nyin won heka kon nationalist galugi shi de la arna ina me ram je gi chi jang ina me self-care ke genocide che de commit against one tribe by himself che yene de kon la we ram je gi self-care awo ikwa la ro jin kir gu mon kire le ba we galugi wala ko na ka jin the reality temo kon wor mi ken kon ni decide wo kon min gor kon akara wo kon bana rodan ti gari bana survive because of Sudan kon bana survive because of Sudan mi ken ko rodan ti no elana ni wo te regime je ka jube then the kon ga long way to go telum bala de teme mi chi ngai wo chi you na confirm wo piu do around ya la ga then ka chago mi chi confirm what mi chi la ra ga kon alar ka ne kon chen ba kan cha lim along wa cha lim ken e ku go liu chi mi la chen to ne kon fa nan gar nya le ga dia riu ne kan mun ngom la mi kon ni won re nuori ka ton ton pol na ken jo we ka ku chi me fa na pol ga lang ken chi mon to ma ka ton to mi nge na ka ulang ikan ke jam na mabor mi digar ani bi atema